arunin ki napi wastana ramianan punika tarun apa tarun napi kadang agak hitaman kadek dan tenang pun nengok tampak pahat kadi tengah ya kalian makin halus nih raut tengahnya kincak bersih ya kalian sangwikan makin. Rin rajak ide betul gede gumantene wantah sakeng puniki bataran dane jere sangging nina kadi sane sampun belinggih sugero diwoyang niko sane ngarianing tuk ngerining rajak nina kadi pengawatan dane benten mikiri gagak bulan niko teh mahawina ngantos mangkin tiang kesadarannya sama di tiang dan purun lempas ring pemargi ini sana sampun memargi dokrin napi jo wenten akidek ini mecikang minda kadi duen tetamian di tiang sana sampun melinggih dados arcelinggo ini ko wantah nunas ringdane jere sangging sana mawit saking jagat waya bianyar kade sampun ke tiang dan purun ngelempasin mino kadi pemargin betaran dan yang sana saking rin kadi buya sapunika kok nggih
Sane mangken dalar sapunika pamargine yen sampun puput sami niki. Lunga pucak dalar usang mamlapas nika. Nggih, enten. Ampun kadi ature iwau puniki tarone niki napi wastana ramianan punika tarone tenang pun tarun napi kadi agak hitaman kadi. Dan tenang pun nengok. Tampak pahat kadi tengah. Ya kalian makin halus nih rauh tengahnya kincak bersih. Ya kalian sangwikan makin. Diko kadi tampak pahat. Dua gong dan purun tapi anu cikang malih bersih. Diman wikan dan